Afghanistan pen inoso aeroplane asakka long Chepatu joy pen chevek ling pen India nang leng ro Delhi long la so a news viral pic hangjang komantu lo la so so nai leng arta kwan lo kunat ausolo ahem konar lo la pen kuson si possible de lo how is this possible pan kang tui hala dak oxygen ta long le la so dim pen la reng dat ke kuson si India nang leng ro lo ticket ave a passport visa ave pin pen la pen no so so phan toyer lo ma mate RSL lo ma kopilo claim ke lai details ta ang to nang li do man than to okay so ghotna man tu lo pulse so ghotna patumi that means 23rd of September 2025 Sunday arni patumi also arta Ninkan Krethom 13 years old from Kunduj pu ECS city do Afghanistan lo hala dak northern part of Afghanistan has so city pen Kabul anwang lo Kabul pen sila Delhi Kevang Kabul ke Afghanistan ka capital lo ke non India lo capital Delhi में दिखासन था Kabul pen Kam Airlines pu aircraft मते हाला सो aeroplane lo है aeroplane number ta RQ4401 pu hala so aeroplane number lo hala so aeroplane lo che thap thot ke che thap konat lo rare wheel of aircraft माने अफी द सकका है आवन आंनि तुम चिनि ने एरोप्लेन दा सकका दो एयरक्राफ्ट दा सकका दो ला के पासांग हुट सकका पु सन बा पासुन तो गुटी इंखाला dak isi adim do compartment do rear wheel compartment pusi pu है aircraft rear wheel compartment hala dak si so Chepatu pensi dak India nang leng ro apor kan lo nang pulu tela so kan por lo ke travel mate ke thap Chepatu haso rear wheel compartment lo pulote around 1.5 hours thau ke thap lan bak nang mati 2 hours back mate man tune 1.5 hours bak nang Kabul Afghanistan Kabul pen Delhi anale amad hala dak si thap tho Chepatu joy pen si la so dak India an nang leng ro antela so dim thiu umala so rear wheel compartment atarang than po la pen la so kwana por na leng pulote around 11:10 am at dabopor hai at dabopor si na leng tho Kosonlo de chini de la so la dak sin Chepatu pulote hala dak la so aircraft nang land era fit muni tum sunlo jarlo amar fit pejo pen so sunjoy tho Chepatu pen sunjoy lo amar fit thekdong lo hada authority tu amar hada CISF fan pidelo CISF mane Central Industrial Security Force athema nang lidum chini ta hai mine chini neta do uta hai mine chini tum chini poroso video tropen aircraft long CISF tum si ke ton Central Industrial Security Force puku amar ha tum si ke lang security hai la tum se lang mati amar pila tuman than lo amar suswan nap check lo fit terminal 3 lo pondet pa hada ka judam lo Koson sinang wang jilo konar pen lo wang ku pili intention ku ekthi mati adhok to me pini planning pen sinang toy thai mini mati kalima asia fit arjulo jarlo after questioning for several hours alang chi reveal lo alang chi than lo he ne ke damvek ji pu ke Iran si ke damji pu sita a flight chini ne deramat koloso aircraft koloso aeroplane lo chi thabni plane lo chini ne deramat randomly chi thabun thot tola amad India nang leng ro alang ke damji pu ke Iran इनके ईरान दाम पिने काम पेन में बोलते काली काम पेन काली थी वाला इन क्यूरियोसिटी माने क्वेश्चन तो मला ईरान डेट दी अर्जुगे अर्जुलोंग बेरती तो सोसो अमत दाम नंग लांग पूजा है इनके लाहाय प्लानिंग अला प्लानिंग अर जिदिंग लो था हमारा फिर जेनते ला एयरपोर्ट अलो लुचक लो उसो मत इनके पान नोटिस ए अमर लुचक पेन मसी पेन में जे थाप सरा के Chepatu सरा रख दे थोड़ा दा पान के रे दी अमर लसो अनिस नोन वायरल पिक हंगजांग दे एंते लसो compartment rear wheel compartment pusibu pu phina tu saka ki bia dim ko an lo ke the ko son lo dak reng det Chepatu dim do maplote do a size ko an lo pulote a size na it varies you know anutin aircraft aeroplane company si a size hai ka pre la so teng si hala so compartment hala saka ki bi dim hai so dim a size hala so teng do amala approximately ke thandam ang ton aircraft long ta 3 meters an a size do thola so rear wheel compartment aphina tu saka bi dim hai pu ingjare la phedula chilu chokti hala so a compartment si che thap dak si chevek lin ma thala dak si ni joy jar hai pu chevek her jala son si ne du no so
thithe asurit di enege chilap ti la son de la son ne che thap dun ke kerenge almost like impossible pusipuni athema aeroplane kang jar koso a level mate a layer long kang jar hailam tani eng ton details pa li tumhan than po nang plane mate aircraft kang jar ke lower stratosphere a layer long that means 32 to 35,000 feet above the earth surface pirthe pan angsong 32,000 35,000 angsong si aeroplane tum kang jar kopi polo aeroplane tum pan kang tui mate angsong aning jar rong ti penang kang dai teng jar unbu polo tela so reason tarang than pan ni tum pan aeroplane kang jar 32 35,000 feet angsong kang jar reason bang ke hala so dim long ke oxygen density tomon compic minimal density hada ke dodo oxygen compic la pen tomol hai jaboi khala dak freely ke chat pen aeroplane dumhan matela aircraft pangjar un kapre ke disturbance ave tomon la hai dodo mati non abera leran si tomol hai ekdom storms tha turbulence la hai dodo mati tomon ke thil hai ke konalo dodo ke abera layer aberan se dodo ke hala so level long bang ke hala so layer long bang ke tomon hai ta compic temon onglo pulte temon do olo pote pu itum cycle bek bra bike bek busta puna khang che son do mati bar hadak bangke lahai ave lasi hala so dim long si aeroplane tum ke travel well mate kang jar lani clear bonang li tum di inke hala dak travel ta chapik lapen fuel ta ke chu compic jang tu chu ta compic thema energy nang e so dim ke la beran ke temon hai jap ut arvel hai dudu mati sahadak bangke lahai avi so joni si hala so layer long si lower stratosphere layer long si aeroplane tum kang jar lani clear lo buji lo di clear dak lo di inke hala dak ke tomon compic minimal mane almost avidera teng hada ke oxygen level avivi hala dak ni tum hanang bidam kokte tum thiloji pini ke sopen pi ke solo bolte insufficiency of oxygen bu hala so ke somen bangke hypoxia bu ke so mane itum lang di body ka prek tissue long organs long oxygen dam de po thiloriti munitum hala so ke so phansi hypoxia pen thiloji ke so diming sometimes some big ang song e -50 degree celsius anang lituma tha tha inge jo by chance klodu pulo de ko pulo ko sonji pan speed ke chat pen dam dam ke khangun pona lituma tha tha ko son chiri phet un po panar ji ding di sita ko sonne la so reng de la bange asurit anutin da asurit nonta mane ko sonji thithe dar no so pujar hai inke original photo la hello la screen on tum theklong la black coat la pera tum Afghanistan tum traditional dress la sonji e dar theklong screen on tum maybe pure ke daldi ko sonne reng dat hai oxygen do ke do hai sita compic pi ke long amala compic oxygen pen da reng dat ta hai lo inke aport nang o idar metela mang 1.5 hours 1.5 ghonta bak sinang chot mati 1 ghonta ra chitim sidang chor hadak pen Kabul pen Delhi International Airport on leng phan amase port a kom he gar mas men sinang leng rok bol aru ghonta ke thompli back lela dak chebek nang beri yang song Chepatu aru ke chebek dim ke hala dak che or dim ka prek avi hor so dim lo la sakka dudomati la sakka long si pu chebek ding si la so ke bang ke apor nang idet masila so reng det bon inke non ante so phan ereselo mamate la dak sidula ma prute Kecheng bangke arrest lo hai CISF tum arrest lo inge phit bangke hala so same aircraft Kam Airlines po aircraft long phit 12:30 PM aju ako chedam tu mati hala so aircraft long ako thabun thorlo ko bachi ru thuju sitara so bangke Delhi anda lang rolo 13 years wala ata pani kom ticket ave visa ave passport ave jata ave pin pen si nang leng ro sta phit bangke toy plol hai Iran se dam bu Iran dami aircraft chini der masi lang kolo bang ni laibon pu masi darang neng ro randomly chini der helang ta enke lango lason similar incident la so tong first to marason incident lason ghotna do bolte kali lason incident lason ghotna apthang do pikloge lason similar incident jong se langdam pulote apthang ta do ulo January 2024 aning kanta banghini munit Dominican Republic pen Florida an JetBlue pu airlines aircraft long halason sakka ki bibia dim lo hala dak compartment long che thap thot pen dak Florida nang leng lo apha phit ke long dead body si lo ki thitang si lo athema
la ni pa mone puson insufficiency of oxygen di oxygen na video jon tomona video jon la tum reng ni delo thilom atum bangta inke la son attack December 2023 aninkanta inut amunit youth oran pen Paris an alangta lason rear compartment of the wheel ala asakka ke bibi dim aeroplane asakka plane long sakka bibi dim long langta Chepatu pen mate chevekling pen Paris anang leng rok sita la sumunit bangke thithe chit kithi poson dhathema hypothermia pamoni puson he aji the chenun e lason oxygen ke kom pen muni thilor timati amala bange thike thithe chit ho ekdom critical condition thoke lo inke lason attack similar kaprek incident jong se langdam pulote 2022 ninkan 22 years old Kenyan man Kenya was dead do hala dak pen Amsterdam an hala lason nang Chepatu joy sakalong chevekling mate laso a compartment long hala so sakka bibi dim hala dak chevekling pensi Amsterdam anang leng rock sita la somni bang thithe akereng se somni phan long lason so son he asi lason incident jong se langdam pro te history long do ol he mane adhok tum ke la tangkha videt pen mate adhok tum bang ke passport a videt mate visa videt di lahai nang mati kapre der long travel fan ke mate ticket a videt lahai join e pa ke claim bang do he mane lahai ke stupid things pusi punang paru lahai joy ki ke chini der hote punishment a do airport authority lahin ahin pen athema lahai ta rules do law do mati airport long aji thap ta nang rules break lo mate violate lo plote punishment na jail hai do asi lason claim bang me are methang da risk omati 32 to 35000 feet angsong panang song siniang song kang jari di tomona vijara be lango eneke aircraft long plane arlo cabin arlo oxygen pp athema hada oxygen avi mati plane arlo oxygen do bad halage open oxygen avi pin si Kevang sta pornango ide jonis nang leng rong lo bine so ke oxygen doge do sta density compic mane kompi ke long he stala jenten nang reng lok lo so bang ason ke klemang do lo aprang na do lo sita lage right kali bangjok ta lason chema thang ne aru laso video mate laso abirta viral pic hanya social media sites long news channels long puno national especially national media long inke news websites long di hai articles hai ta klang do pic ni tanang ni tum phana paklang pon dak ta proof tanang paklang pon bom lo ason lasi asurit di sita hai asurit ason ke claim bank pu sakalong chevek link pen dak delhi nang reng rok bank ke asurit pic aso news aso birta la si nang li to manang than philo bujilo puse mathalo niang ton details pen nang li to manang than phan borilo bujilo puse mathalo pini buji jesta ni phan nang li to nar juta me comment long drop la pen asila sonak thaga birta di educational informational trending related a hormu nang li tum chining ingtung ver ji pulote nili channel fan Karbi content fan litum subscribe igno na pen pine a topic putang na litum chining tung do pulote as usual na litum ni fan comment e pipan tanar jubang do lason na request bang do lason video salam tha sar lason topic pot thanik tha lason messenger long tanang pibang do lasi Facebook long tanang litum langbom mate Facebook long ta kimilang pulote Karbi content pu page fan litum follow igno follow lo subscribe lo pulote litum ke chengsi notification long pon litum ni video theglong ver keni video theglong lo prodang litum penang an alam nang chini dunji di non thale dakta ni penang flight kang jar ko so a layer long se kang jar ma stratosphere lower layer long de troposphere stratosphere ionosphere exosphere son layer do pic pirthe da salai bang ne thanam de laga prek subject chiplang de pumati sa nang than lo penang hormu nang than lo la pen nang litum penang knowledge nang long dun lo busima thala litum penang na kimi hormang chini dun lo budi flight kang jara a fit ko nang soma kang jar hai ta nang than pon lo di asi chatong thurang next ne some interesting content man thupo okay so see you cardo